eti ya chino eti enu no na aye ne ya eti me sra obi frɛ na se wo ka che o se memfa ska ne mfa so na me ka twia na yɛ chino ne nyina aboa mo ma ne fa ne ntoma pefra se wo send ska mo obi no se we de me sra wo memfa mfa so ade me de MTM voka Mama number for Mama etati for me do muka Mama number for fa so me nteno fa so me nteno e dey kromu so man no enti wo no ye comfort wo sa di power eyi a wo de eyi e fa na telecommunication na se telcos ne kanu a wakoje busia huntua no wo be ye panyin enye krono na wo be ye minister of state enye krono na wo ye teacher enye krono na na be enti krono so man ne ye nhwese ye man na wo fom no ya betrete ne wo mo na kofa we bra me kofa koto papa butum wo tra koto papa butum ska sho ko ibra wo se obi wo se aware mu no papa bi wo ho a odi ne sikasi a ne man nim ba bi e wo maami bi nso wo se ne mikro na friend baba ko he o maami ba o ma wo se ya bra ko ibra o maami fi jom ba se o se ma se maami nkata bi ka ko no to ko ibra men kan chense wi ti wo tra kra no kro no eti mo se spirit no na eye kese kro no suban no na etre ha na afo ba panyini Wabe accountant, wabe minister of state, na krono no toaso. Eti e best say, and now we are mama be teach and best school fees. Was all papa man can't you right? Ya ta kwaje bra. Ta kwaje. So say na ya say atro krono na namo. Tani awaka mama na ko tia school fees. No ka che de ba say. O papa ka make ka o pa uska se muntua wa. Se muntua. Oro so ka se muntua. Akra no ni papa friend. Ye tia school fees. What's that Kurana true? Sure. A tron to the lead to chrono. Sure. Because chronophobia is true. It's own a chance you feel. Tanya Maniamani and Makuhebra. Moy, Omaba. Debbie, and Comoba and the new mood. Now, what's the conference? What's the collaborate? Put up money to say your cottage of a bone coto. I am a bone coto or bono. It was a credit drew her. What's that? No conconsa, a tro and a chrono. It's a best way about Tanya before you were Juma. Sure. Charity begins at home. Entity and money will fear Bassa. A woman you know, by a penny pack. If it's a bonny, obey a penny bonny. It's the identity a part of Manqualanoa, a Bema crop bono Akosua. Onyame di niema bi ahinta ye Ghana de Shimaima ya mamu nyina kwa baba dwumadi efe no Ghana today na Ghana today no apam ye botaye ne se nsem efa Ghana ho ensem a edi ehim edi ade ncheche na ye de nyina ba weekend wo bi wo kra na wonim de ekoso wo Ghana or your oblivion of issues enti se wutie Ghana today ana ya mu hunu stories trending stories for Ghana ho nko ade ye Ghana today and na we nso your opportunity ma wo say wo dofo bi di ne birthday and now what would do birthday
wo colleague bi di ne birthday a wo de beto your Facebook page no so yes Sompa 106.5 FM Accra wo de ba ya abo Accra no obo Sompa 106.5 FM Accra if say Sompa no ye wo radio station bebro nsia enti wan hwa won ansa won nam Kumase Sompa ana won nam Sunyane Sompa Nkranza Sompa Doma Sompa Chachima Sompa Takwa Sompa usi me sende ma wo ma apam ne Akosua ne Obaapa Apam anka enye ya one more Sompa 106.5 Accra ka ho because you obi Kumase yes you obi Sunyane and your location code no the location code no you obi Otakura de obi Odoma enti no wonya bo Sompa 106.5 FM Accra no a say one more 106.5 kana bo Sompa Accra e do beba apam bo ma me Sompa Accra wo de sheda bo ko Facebook ho no na ebo Sompa Accra na hwe say e do beba direct na say one fa 106.5 no ama emma ubo say e do beba wonya de Accra no so so de e do beba mbo e do beba na wonya bo kra wo say asan so de Sompa 106.5 no sabe class wonya bo Sompa Accra na ono ade 106.5 ne be ka we ene na enye problem eti fa greetings ne fa ho na na kwa mo abotin de nda dokon yenya ya no de ne de atum dada one de Accra no ono like follow na wo de to Accra no nso a nkransa wo mote iwie Kumase bete takwa nso bete takwa bete takura de bete Sunyane bete bebia bete etu de to a wo nyina bete etu de fan kran a na afa bebia e fa headquarters e wo Kumase na miamia eti bomodin say we do greetings no ebeba Sompa 106.5 FM Accra na edem kama pa na anopai de yema wadwumanye na reputable bakery company bi so wo mope operations manager no mo na ye adwuma enti ugiri so betimi aye manager obetimi aye operational manager dia ene bomodin ansa wo befre 053 673 4872 053 673-4873 a reputable bakery adwuma kase bi almost wo pe operational manager na wa ye adwuma mo mo etu gidi se wo at least 10 years working experience wa ye adwuma pen because unsa apam untimi enye se ofiti prekupa na obey manager wo sha ase from baby Bible say don't despise small beginnings etu sha ase wo baby no apeke ana ade aba enti wo experience wo gidi se bra na omomfa wo 053 673 4872 053 673 4873 na Odehyieba na ansa na nyumeko no mubo ye chidom no ye bebo ne tewni de aba no apam mame one trending story ba ku bi ansa na ye wi aye twitwi yese weekend di memende fifiada memenda ene kwasiada bai ensembe ne fa Ghana ho a wotete bie me de minim se savior for de no ye di wura weekend nim ba minim se no na ho wa fama ye ansa na ye di dwa kakra no se ama National Road Safety Authority okay ene MTTD ena afi mpanimfo wo mo kan bi ebam wo kwan so no nso ni abere se abanye nhihye bi anu edin mfa mra nta akire se enkoye se nkwanhye ni siye na ye mabusuan ya akokeke ni akanesa nipa 16 no de nam so e de bae no e wo se ho nso no se sobo na ekọ asotwe bi na eba e wo se eba ho oh yes na ayadisuan ma afoforo nso wono man kwankwoye because yesim na shebedwafo kran so muso gina omo nan so enso ye hu dede say because apam enkola wo ye da che no wo mu imagine say obaso wo kwa sorry aba wo ma medru nye ne bone so nso na be hwese ye tu amana tenten aka wo nyina na bom na kai kola 16 13 de nyina 25 yeah ono kwa wutimi so na na ye driver omo maka nyina ye nkoda 16 o apam nya de ketu na ye kan sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 people 16 souls any ekoto wo mutugu yen ya menfo on crancy etiem se nkrofo di hunko ba kokora de esi ni ti pechei na bi sada baabi obi su na ni ti esi ekoto nso no ye hu ya mo kwa hwe hu enya sem ketwa na o ma na to ye no ai ni kwanse ye kan sa tra na ye ja hokọ da bi kan tra sa na ye ja hokọ because the esi ni de to be honest with you
ano rem pa say Obaapa say what story you follow pacho o mic no ha na wo wa enti wo pia o mic no ti la ko me twa twede pe enti o de yi da say pushiko na ben anafa bra woni mo pia kasagu mic no ma me ti sa mebo ena pa mebo no me twa twede ena me san so ma o haji asu ni enya ka fa bom mom esa me ma o haji ade ka me fa bom na me shu beja enti Obaapa minim de obeka fa de esi ara what said na o kan parliament house wo last Friday no wo kasa fa ho se wo se aban no edi hihye egu akwa minim se anti Akosua kumase kwa no ta fa so pa yeni se ade se kakra o fa kwa no so a unhu se bia MTT di fo gina ho unhu se police fo ejina ho anase unhu science bia ede di se bia kef anase me pacho de me esum edu no ma esum kania ni ho kania no street light ni baby bebre o se from Accra to Kumasi na muwa asa je se wadru krom was this wadru krom ansa no won street light but don't want street light in ho eti esum kwano so enti ka bi kran se wo wani mo wo obehunu wato wo se wato kan wo se ka bi kran je wani wo enti ehu papa ehu pa ekwa no what say the anti Akosua kan ekwa no wanti wo say empenfo ede science no esisi ho na ni teach light ka kwan no so kura road science no na make apepa enti anya hwesum mo ho na se ye de ade fitaa fa ho a unim eno hu ya obi kwatimi kwa no akotia fa obi diem no atia fa obi diem bie no e kire se ebia o tra white ya ko obi diem ene tore bi kran so a anaduna driver for ni do na o ma brenti na o mo wada na o mo da yes nti eni kwanse de o kan ni kwanse e kan tra ni eja ne tra yes ye hwe video no omo ese nkura no areho ya oni boso a oba e kwa asore ya ba neso okọ disco okọ asore nhie mu aba ana okọ baby okọ asore nhie mu aba mo tro nyomba nti omuhu se ka na twiniti ni se de esi bubu ba no se yempe baby mpake ma onfa ne muso mesen ko ma kan se driver no yempe ne nche no because omuhu se ka ne se de esi ba ne nkoye no ena omu package na nchen yes eye den na ho anu de kofa because apam Accra Kumasi road na make me ta fa so ba etore bia cancer kese ni bi ohun so be onko oye slow ba wo se wuye afa ho na fa ni wati aso enti se nkola no hu se car no kwabase na that time no o mako pack aden na ho na wo de kofa he ida say boapaye ida say e boapaye so ohun se wo mu na ebia ne car na te free enti ni break e bia break na asai it was the car na ekoye break the point na me say wo mo nche no investigate me nya me sa enya man kwada dunsia enkokwa eso mo che sa driver no odi ko san say ahyenka no kura wo mra se nkwanchie sia se nya timoden a na wo ye ni paboni ni a na sa wo car kura ti free na break asai a wo try say bia si wa da na amfa nko bo bia wo try say wo be avoid it because want to be controlist here a steering wheel route to be control and you be avoid the second shot to be ma and for you to intentionally say what the kwakwo chia for baby a omo pack esi omo hu say wo ye basabasa no omo no pack enchen e dey na ho na de boy enye di papa nsem adenti na wan kasa kasi ha eti ma me famfa me fantum fa nguram na ka na wo de kwakwo ye ayi break woman shusha sa driver no woman nche no I'm telling you because Kumasi akona make am fa ho who di kan kase beti wo konya ate sa chegide na ntie wo yesa wo yi afa no ho a mu da ho eti wo fa nche no a na wo sede tie so ti na beti wo betimi etia so apam beti na wo beti driver no na wo betimi etia so na konya sa chegide eti na wo konya na sa dwumponi wo wutirim etona bia bo se bia wo yi overtaking emuwa utim se muda wo betimi akọ na ka na eba no wo mayi o ba wo hu se wo saka ne ho no na ono na wo ba na sade tia so yes
most drivers omo kaka sekese no adwempone wo mutirim omo ye nipa bone fo dodo na ene omo nyam telling you omo kaka kese no articulator ne ade no bebre no they are devils adwempone wo mutirim ne omo nyina because unam road no so na be wu nipa bone sem who say because oyonko private car who pe won say wa fa nchen oyonko private car who pe no agina nchen because onim say wo ba anabo say we slow down kasa kese dodo na anyesa wonya hu se afem wo pese wo kan hyem wonya hu se wo ba na ebia ka kese na di wonim no ono wase da atia so no ono no oba na afem no wase da opese wo kan hyem no wo kum dodo na ye ni pa bonefo me se me na make a chero na dodo na so emfiri ha me akra na me kan me drive me kokuma se me drive I'm telling you most of the drivers no omo kan tipper trucks articulators akasie ni ade no adwempo omo ye devils me say wo yonko private car wonya hu se hu sa no no mo magina ana wa fa nchen because wo hu se wo ba ba we mu de da bi o ma kwan kura wonya hu ye na opese wo be ka wo hyem kum etina me ka say wo mo hwehwe driver no wo mo nchen efi say Savior church for no wo mu sa kwa na toto 5 and wo mo pake e won nchen wo hyada no de ko nu wo mu o said no de ko nu wo mu nti driver no say nye bibi na ato no wo hen de nti na on report yi o said no de ko nu wo mu because ko wan shada uti wanya ba bia mfa se ba bia na kan si no ba bia mo poke ye no mo avoid accident no e ho na de ko fa enti I'm not saying this based on me wo evidence okay e kire se wonam sa kwan no so ka sa kese bia na me ko me si apam enti se wonya obi a wonim driving na wo be ku wudi na chia no ayenya we sa wo sen no ho we sa wo sen ho anu tia so wo say wo overtaking us so free so na ba we nya ba wo say wo ba na wo say we tia no hye da tia so say so be so be kum because onim say wo so onu okun obe survive enya dwemponi na wo tima be say ni pa poni ni wicked people omo ye drivers omo kaka omo hye driver no mo nche no no mo musa ne say eden ena ba bia omo pocket car na ho na de ko fa apam maye ye tutu ese no pe yo na ye twitwi ese no so no daddy lumba say ese nye na de hyi ahempon ye eno so trend pa firi na no vigil na se edeba vigil no ko for by pa okay omukoi wonderful lumba odom nipa don we siesie na chi ye nipa don pa wow enti eno so no daddy lumba de onye enemma o dabi wa check Obaaya che no na mitie former vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia also woni papa ne kasa wo se o ye deep ne nsem o ka no emudo na se wotie no nyumukura wo be hu se won kansem bi yes onyo no na boy na osire kwa ono na boy because ebi awu no wo hia obi na osira na adwin se ni pa na pe da number se na osire kwa ye no enye CBS enye obi ono osibia na pe wo se mo usa pa me da bia me kasa da bia se me kasa nyema nim na be madam me hiami o behind my back ni ho a de wo kan na hiami enye eti say debi because nipa de wonim nipa ye nhwehwe wonim be pretending ba se nipa no ni ho wo kan na chi asem na ya wo kan enkomo be na wo difa na ho enu ni de said wo si hu nipa tenye se we ye no se kwa no na siguso boa fake nkwa na kuma mu ye super eti na wo se da bia me apam da bia maka wo se me ntimi forward am for obra me mo ho mpai because say Yakupon review what junior da with team and wa kuma me nya ugina na the original they account nothing you are just a vessel who be na fa mo ye adwuma ena me pay hu enye jina na ugina na wo sresre no akoma be na da wo yam adwuma be na da wo tirim wo sresre dia me de ye me sre chan e bo ma junior wo tirim anu de hia me ti medical bo hu pa ebusa awrade akoya wa bayi adwuma bo na wo ni tima na sa adwuma bo na Apam my me twitwi ese yo anopa de me mamu nyina mo se watwitwi osen na enye Pepsodent cavity fighter toothpaste a kafra me koso ahye oden na mom enka achi emu yi ese na bebu nyina ade Ghana ha nipa dodo osen na ya wo munya adaje hwe wo mo sen ehu wo mo sen na pomoden sa de ete aduane eso odidie enam a wo se wo wie de enye ma osen dodo osen na ehwe wa za wo we nnam abu ho na akeka asim
woyɛ sɛ wobɛyiye bɛwie no ase no ahyɛ ase ɛyɛ ɔyɛ no kura ɛba aseɛ womfa Pepsodent cavity fighter ntwe wo senda ɛno no ɛte sɛ deɛ wahyɛ da soku nneɛma na wode detergent agu so no ɛbɛhoho fi ne nyinaa na awie de bros wɔ ne twi a atwi ne nyinaa firi hɔ Pepsodent cavity fighter no na wɔno nso na Ghana Dental Association nim wɔ mo wɔno ma ɛhwɛsen enim bibini Ghana nese emfie wo se die se betutu atutu de keka no a etimma ne tutu ntem wo mo nenim wone Pepsodent ne nam no wo mo se ebetwi yesepa de a apo sene do betimi akamfa ma Pepsodent hunu ne saa no se wacha ma so bia so wa se nyankopon no wo kesepa 175 gram no ene yabusuan chemfa ma meche na ne bete na ejanso te ene ye wo ba kwa e friend say Jakwa Park e adantemu na e sanwo 65 gram park no eno no ya na wapa ma mofra no afi ye wo nketenkete bi wo robam 12 gram sachet mu de no yi manfa paste entem na tu kan ko ba bi no akọ retreat bi na so manfa paste eno yi kwens na eto nsuo na okwa benya anya o broso okra asanka ho Pepsodent cavity fighter toothpaste wo mokro ya nso na ama dentist ya onti bibia ase no wabusa no efa wo se ho 0800 161 000 eno ye dentist no na homa eno achi wo pene dodo moto ato no no wafre 0800 2030 one Pepsodent na akasa no anopei wo mokan ho ena Ghana today ya de brewo enti etwetwe ese wi ase sisi ya no munsuo eno na bo apomuden no nyese wo wie ya no wa wie ensu a wono mu a ebe ma ho kasa mineral water natural ka ho we no yese state natural mineral water anopei wo hia bi say ya ponto adwabo bi ase efio be no munsuo na wonkwa ya asabia me nka nche so wonya typhoid ana korora wo so dia ene ye kasa natural mineral water ene betimi ama say ene suade hunu no abam ene wo moye tete ehina mu de no e de aba na we abefo ehina openso de wunya opehehye awunya sa na apenyunyunyunyunyunu ya achele nso a eno nso nya ene efre ni dispenser no wo face bia hia bi abefo cooler fridge akasafo aye we no Kasaloma Ventures fo wo mo na de aba ene yesan wo de wo sachetim ukuta akwanse unya bito ya ye ne park kama emuche na ya sonso yie ene ya sanso anuam de edure kumummo wa wono mutimi etena nsuom atomonti abo bi enim 0206 469 430 0206 439 460 na ono sure ene my aduane ni na ene ye dwoada we am akọ time dwoada nso de edura na efi ha se aye de obi aye ne budget chain haji special local food enya da je atwi ne sen what you say ope bibi aka enti ene dwoada de haji ebeba me ma me se anhwe a obebo me enti meyi ebro no dan eduane haji eduane because eduane no de pa enti fa wachi amasa waso ba ye enti me dofo se wutie me na se ene dwoada wa hye na wotwe na se ope eduane Ghana ebibifo ye eduane ibia se bi oyemfre fremu a eye natural de a eye hajia special local food me ba twa nnuane ne de edoso se ope ebanku fufuo chese tozafi wache jollof fried rice kokonte ti se apam se ope kokonte pa ope bi dia eno so benya bi e wo hajia local food apaprensa eye mpanyufo aduane pa o se wo ye panyi na wudi apaprensa wutim se yes but ubedi apaprensa so a na ye hajia special local food ho na ubenya ebi atom me patro enwane na doso se wutie me na opese order na ye de bro bebia wo bia waboboa no a enu ane se ubehwe wo mochi akwa ne yoko social media ubehu yen ti se Facebook TikTok Instagram ni nyina ye hajia special local food unya boy ya penaches ye dem na wa select aduane a wo pe ye de bebra waboboa no bebia wo bia na fe udi medie bi etise bia wo ye
fie wo ye wedding wo ye parties avodo che say ehyiamudie bia social gathering bia ya wo pe nnuane pa e dia serve wa ho ama wo mo say edumedi a ye ba ye die ye die aduane pa de a hajia special local food and there was a contact wo mo nya wo mo a wo baba aba be ye aduane se ne tie bia ahomfo se bia ye di afahye ne ade ahemfo wo an wo mo ko enti bo mo de say obefro wo mo 0246 359921 0246 359921 and 0594 797215 ye twa kwan enie ye wakra ha sei ai hatro atomic kwan no so ye ne transition funeral home no ye be penti bomoni ase o we hwe mo twa kwan ewie to favorable na kopɛ enwani bi edina ebeboa wapom de mama wie etie ne ye nhye ne nso e wokɔ hagye bia na se bia weda ne se de mu asisen na se malaria bi hawo bomodian se wo be time herba mixture na obenom na time herba center for and the time herba mixture do no aba malaria away wanu mo to imagine say aduane a Obaapa bo ho dawuro yi na aduane papa say wusi wuntimi ntibi ni ena me kondo konkonteni abenkwan adan a menum aye troka time herba mixture do no say wonu mo wonum beda ho anasa body pains ohonam ne tutu wo so say wo sori kwa adwuma wo de da bia na honam ya wo ya ena mabatwe ena mabasa ena mikotodwe ena misee say wo de body pains no ne na da mpa so eti nom time herba mixture do no ne jai say wo say obi ase wo akwadworo efi say da bia chesi amfro me hu adwuma mu ena me sorry ye na misisi ye me ya ena me sorry ye na me nsa ye me ya me sorry ye na mabasa ye me ya time herba mixture dro no se wunya bi ebetumi aboa wo yie eti yen sorry ye edro no eye time eye simple time time herba mixture na wodem eti time herba mixture dro no yaso mu idie na chese malaria no ati di yare a anopheles mosquito eye sorry ya na wabesi so na yare a higher titi no na what was here for time herba center for every open time herba mixture was 0244 417-669 0244 417-669 na wodem 0244 417-669 momfa medimafo mrami pokwase mayira eti medimafo herba center Dr. Tamo daso. Pakwase mayira. Hey. Pakwase mayira. Hey. Na dog Tamo daso no de Tamo to yare so. O Kumasi Asante Agogo. Ena wote senkranfo suma ma. Dr. Tamo daso na umma na magie. Tamo daso bra no se Mame na memebo mensisi wo Pakwase mayira. Na nso duru ha wonyira. Na bra na menhye behwe kwapsha wo manfo a wo mabotwi ni tada kwa stroke wutimi wakoda wonya 15 years was manya stroke se die enti 15 years a wonya stroke eba ne se ne yeti ne sei eti midimafo herba center Dr. Tamoda so obabua wo no otu ase e de amawo enya no nko a se ye no se awo na wo pa ye betimi aboa wo ama wo a no bedi adanse se awo no jisi wo wie no wa ba beda yase wo wie a no wa ba beda yase yeno yankase ya kapro wo wie na beda yase midimafo herba center Dr. Tamoda so won sam na mekan anase bia wo kotodwe anase bia prostate anase diabetes hypertension kidney failure chase yare aye kronkro ye kase yare aye kronkro what yaze ye kase yare aye kronkro yare bi wo ho a wo kire bonsam wo ba no ba betena se wo se me metena ni padua we mu ana de awu eno ne fa ne yare kronkro se bi wo so a fa ne bra midimafo herba center na Dr. Tamoda so nkyera no na won tu ne sabanche won wuru tu ne out won plug ne out won integrate no na won disintegrate no na won pamo no na wabo sampa ayere sapapa e na aba no eti midimafo herba center Dr. Tamoda so adwuma no woni mu ye wo so onyankopon fa nipa mu na ye adwuma ayara sapapa de wo no ena nyame fa no so e de aboa wo eti momodi ansa wo be frɛ 0244 774282 0244 774282 and 050 0727215 050 0727215 midimafo herba center
Dr. Tamodaso, Midimafo Herbal Center, Wayare Sapapa no, Midimafo Herbal Center, Ejumano Yenimu, Midimafo Herbal Center, Yenrono Edanso, Midimafo Herbal Center. The Lord is our ultimate healer. Etibra, na yemfa ni 2 minutes habanso, ni yemfa nsa uyare na ejina wona so njo Obaapa bobo soma ye na kakra aba no apam so fa bi entro so ma na ba na daily guide do bon krata na medi efrase wo hwe krata fa ye to so emiensa yewra ono eye third national vice chairperson edema NDC amedwoko no yewra Yakubu Wabanga Alasan ansemu ebeto dwase yeso ne ho efole galamse fom agudie tuo edo enam so amane waba bonte sere de omo kan o se omo dwantro enye nukure bia wodo wonye galamse onim bebia yetu galamse onim bebia galamse amena kra ewo enti nsemu nkofo ne nemu a wo mo ekase wo tu galamse ena obu nkofo wo pam nkofo ne atiate no wo se nukure bia enimu anopei daily guide do bon krata no ede ehwamanebo enso ede abana story bi ewo daily guide ase ya yese abaye bia wodi finhyane eduedo wakwako wodi second ya wo ne mpena ya woni so di finhyane eduasa ebiedu ya ewo nyinahi wo asantemantem na amarbo echese wo munya entokwa ase be ma ne so oba na fanichi entino wo munya kasakasa kakra ene nam so oba ne so se wonye bibia oba ne buafu a wakofa sekan wodi awowo be ma no so kumasi nyinahi a akwakwa ya ro sem ye meka se posifo ensa aka ya yesi ye friend ya Esther wedi finhyane edueno ena abrante no so yesi ye friend Maxwell ono so wedi finhyane eduasa emienu a meka se abrante ne dia wa yasa bia oja ya ayasa na posifo no so wo monsa kan ya Esther woda eye aban akukuma wo mu eye mu hwehwemu anopei daily guide obon krata no enso ede ehwamanebo ede aba Wafa daily guide ma mefa the new crusading guide na mesmen guide bi anopai wode Zumulayo Penia Utiano Jaspan group of company wo mfuni na aba beto akire ene wode Kenya mansoafo no so wode ne mfuni aba beto akire wono mo ene Zumulayo ba bedi kasobo no afi eba wo mu wura asesa wo mo akwakoye ho adwuma na anopai wode achede ma no na eda the new crusading guide democrat na chi eno achi no eba mu abimfo ni dase ha kohwe na ni mo new crusading guide se unimu no a we eye akwamu kanfo no bia wone aposifo ko bompu ni mpu na wati nanano mo wanse bi anopai na nimu mfoni no edakrata na chi se Ghana roto be sanso ababi wa yesi we dia ya adesua yenkosua mfiri Dubai se de wo mo yo wo mo de no na yatimi enya ehomfa so no ama wo man so edidi ho bi anopai edachire na Magdan na efie na wo mo kobugu yi na no bi a ewie mansanchiro ni bi koye interview a asrafo koso ene so no eno na la wulomo wo hwa amamre ne amane na wo moye wo makanche se de ne ho wo mu bia no nanano mu nyini mra anopai the new crusading guide abokrata edachire ya ye boso ediama yetiefu a wonmutie Ghana today. Yo, mami for daily graphic do bokrata mra. Na ochemse 2025 was say start today. Ena ne ema no ehya exams na se. Enti enkwada no ye momutiri nkwa. Wo mako okopa. Eti we ni de atwato. Eno so na be kire wo next level. Yeah. Eti akwada bia na so obata bia wo ba etro was say exams enne. Ye ma akwada ne tinkwa na ya sere nkwada ne se nyame amo ho ban amen ye mpese afi ye beti wase drama examination more practices cancellation ni na yensu ye cancel ye twam amen say wo munyanwie no rewrite of papers Otro English once and for all. Otro integrated science once and for all. Otro biology once and for all. Otro economics once and for all. It's in a daily graphic. The Abasa 2025 was say starts today. Now I say 461,640 candidates sit examination. Wow. Chankodado do amotro. 461,640. Wow. And etro 461,640 candidates. And now why for the Abasa wo motro was say. It's a pam yen take opportunity na yamompa yamam kodano.
nyame betimi aye de yentimi nye nokre eti monka me ho ne mompa ososoro ne ye gyaye ma 461,640 candidates 461,640 candidates I almost city for what's exams 2025 ye jawo mo hye wonsa ye mpa ebo ne se awrade kata wo mo so amen de o masua bi awrade kai wo mo amen awrefie hunhum ye twam wo yesu di mu amen examination more practices ye twam amen akwada bia yi ne firi musuo ne san mu amen sa akwada bia ntimi ama firi se wo yare akwada bia ntimi ama efi se ka bono akwada bia ntimi ama fi se ne maami anansa ne papa eni me nafa ne so aka na hye ye twa sa ne mani nyina mu bie kwan man koda 461,640 candidates obi ntimi nchro everybody mo mu favor de o mo refi bia kaka wo mo akwada bi po na go through depression, anxiety and fear obi wo ho ana a spirit of fear when ni madia pa but fear ehu akata ne so ye bind the spirit of fear amen we bind the spirit of fear amen now we cast it out amen na ye building ye plant faith ye building ye plant hope amen ye building ye plant remembrance amen nyame nka kai wo mo amen onyame num wo mo onyame favor wo mo onyame mo wo mo ho ban amen na abata no nso so se wo ba ye day student a ya besre erade se erade ma abata ne nyansa akoda na ekwanya afa na wo de problems no how ekoto akoda ne so akoda ne ntimi nkono nkotro na sumdwem na mfa nkonim diemra invigilators ya wo mokɔhwɛ so nyina no erade ma wo nyansa ne ahohwɛ so ema ne mfa invigilator bia so ma examination bia yen cancel bia it examination no ankoda ne be kyerɛ no once and for all Woman Sancho Biem, more practices near the way ye chum, and Kodan Samre Biem Sadin ye chum Yesu Christo Dimo. Examination centers in ye di new Yesu Mojim. Amen. And Kodan in spirit, soul, and body ye di new Yesu Mojim. Amen. When Yankopomo woman kunimudie, when Yamemo womo buying, on deliver woman from the wicked one. Amen. I may be ourselves for the two, one casa and two woman. Oh, Jesus. Now a dear be a woman ascend this say ye rear, say your how, say ye fear, and go back to the sender. Akoda no nkoda wo mo chro 461,640 candidate no onyame mo nyansa onyame num wo mo onyame mo ntiase onyame mo hunumu onyame ma na bofo nkaka wo mo honkonkron na wo ye kakafo no wonya nkoda yi chefa na wo mo nwuye na ye nyina ye beka bom yasa de aseda amane se onu nyame na bo hye nyuma paase no wo de abawiye e de ma nkoda no e wo nyame agya nyame oba ene nyame nkunku ne dimu ntie nyina nka se amen amen etie ne what's in the daily graphic e de ho asem aba oba pato so me to so e wo daily guide do bon krata no emu na UDS yes say abrante bi a ye friend Salufu wodi mfinhia no edue no oye computer science students e wo UDS Nyankpala campus Tamale no yes say wakoku na downfo a ono so school mu bemo wakuno ni nyina eye ema oba ho yese abranti a ye friend Zacchaeus bono na mi ka say wowi na danfo selfo akuni Zacchaeus ne mpena e wo school mu e na mpena na beka che Zacchaeus wo ni nejai Zacchaeus won ti ase e na mpena na sa ko Zacchaeus odetia o say Zacchaeus odetia selfo ne na mpena no jai Zacchaeus wakofa no oh okay and afi mi ka say Salufu akwa Zacchaeus yes messages ni ade a was sending ye threatening no and so still na Zacchaeus de ja onim hwe ne girlfriend worry ya wakwa kunu ya ewo UDS Tamale campus Nyankpala etu say apam se so nim ni ade asisese de wo kunu no wokọ onu amunsu ye de ne betum eti akra mienu omabra ba say yes life in prison omabra ba say ni nko na nyina oba no nso na oba no amoko oba na we na obi foforo baba be fa no obenyina be ware enti sa woni enti na say sa we a young girl na uko school empena sam na nyema sabre no watenka wosofa watenka ni nyina kogu ngoma suam okay fashion ngoma suam estrogens
any progesterone ne testosterone no fa ko wura enwomasuam what's here boy as from that mama wase who say we teen from 13 year ba no and na we brain no e produce hormones e fa sexual hormones sexual hormones no e ma de ne fa estrogen and a progesterone and na mema de ne testosterone mema de mo de ne wo test anti e produce sex hormones no a e normal say obenya tenka say we no ba na say be ma be ko relationship mu but e ya divert no because you know we brain no bibia kasa tissue bia kasa chene say produce estrogen because nipa no wonyini mana no fu nyina mobo mana moto mu nyina mra ma ne fom ho ne nyina mra eti sa niema na e form all your sexual organs no your brain no ne produce those hormones no and I say sa hormones sexual hormones no it is sexual hormones na Obaapa between the ages of 13 urban obi okra ne dey chance at age 9 normal if you say no it na udru ho abon say I am penisem kakra kon to wo hye oba ne ho ye wakono wo hye be ma ne ho ye wakono if you say brain no natural nyame ene born sa brain will produce sexual na sex hormones it is sex hormones na man de no estrogens and progesterone and na mema de no testosterone and na produce but sa hormones na sexual hormones no a amo atenka wosoro no you can divert it. Now what me they call ngomasuam instead of satisfying it instead of say we see we brain new produce sexual hormones until we feel sexually aroused say we dey back for be man na so dey back for be distracted you so hormones no sexual hormones no first idea and this say we koye de wo pe no a because nyankopon ma self control a fruit of the spirit we bo say we koye de wo pe no a we bo say the more na wo ye the more na o edoso the more na wo can say we brain is on produce more sex hormones so what I say the more we show pornographic materials the more na wo can say we brain is produce more estrogen produce more progesterone produce more testosterone but when this year dia na wo can say brain is bra form kakra bra form kakra nya botre ko form sabre mi di usua de it on produce more but at that time no show pornography. At that time, no sexual materials na wo at that time, no na for mu nyina no mu di sex ho nkomo. Then you are telling your brain produce more. But kakakra na sex hormones na wo body ni produce ye no. I am normal nyame na aye ne sa because so we sexual being. Ka betimi a divert ka wo sua de no. Ka be do adisua no more. Wa be do adisua no more. Instead of so be do be ma more na so be do boy be more no. At that young age no a bibia wo ne bre sa season ni twam no. Wo be do adisua more. Eti na omo timi nya self control kwada no a omo nya mema sam ne ma sam timi focus esua de na wo na wo ye ma sam ne mema sam no ye ko kire wa sei emna no afeli no abra ba ye basa it's a time no a bedu ba bi na we me classmate no but wo classmate ni kran ko but nka wo divert and adisua de a ka betimi esua de more a produce more extra ama wonya da achi papa it is say Obaapa ni okun eno Zakios telephone akokun Zakios ono so ko life and who say do betum life imprisonment etimu bi enu mabro abo asai nyina wo ho na adwene bi ba wotiri manya ni nyina na ye wo ye free be whisperings of demons and that's the serpentine spirit omo whisper ideas about tirimu nyame fa kasa fa yetirim and abonsam so kasa fa yadwum so that say nyame kasa fa yadwum abonsam so kasa fa yadwum eti thought na eba nyina na eya wodia esasa wutimi so ne bi so thought na eba wutimi nyina na eya wodia nyame kasa fa wadwum bonsam so kasa fa wadwum the serpentine spirit the whisperings of demons ye wo ahun matwa ye ho hia omo kasa nyame nso kasa enti se wo na se to bi ba wo ye nipa no sone so na wo se anasa de we me koye ade na brebe oh think about the consequences of that thought no e ba ye no me kondo se me fa obi yire me kondo se me ne boy we be nante me kondo se me fa sika but me ko fa ade na besi ade ma nipa ye different from a moa and say yetimi gene consequences aboa de oni sa adwene na dodo na ni sa adwene otimi gine consequences ba nipa de
nyame ama wo nyansa wotimi gine consequences menya toto se minkoku Zacharias mikokuna na se ye betimi ato but on say sabre no hormones no soro ama utimu waje o girlfriend girl no so woni wajan e na akwa no etie na mi ku no mom adwene ba utim se kokuno no it wasn't you it was a whispering of a serpent of a demon kokuno ba wo hu nyansa se wo kokuno a girl wo so ye de wo betum wabra boba say girl now omun sinti usu kokuno no that obi be ware no but wo ye do be to prison omna no okona nim na wo wabra ba say e say what say obi wakun obi e na wo so ye de wo akotum 82 souls no asay eti say wo ti eni bi wo wasumu a wo say mami hu ne wo de wo ka enye de o peme say no enye de metamfo ka menu tamfo no wachi yemfa akoda yasem emfantu ye hofu ye da se papa na daddy lumba so ehun seme wo ahase eno ada yera Fred Blaze so kopie mu a wo se na danfo pa ene daddy lumba wo se wone no ene ne bokusi atafe na dwempo papa no se ne woni ne kasa obesi abre no ho ase wo so osuo nyame ne adade no o se ahwera de papa na daddy lumba ne nwum ne dosun na nwum ba ko a na obo a adakaten a what is you from century una na wo cheche ho a we abebo am abotoa o why you from century ya una na wo cheche ho a de bi beba mo achia o odeseni e tunim se wo bechirebo waje asase akantensu ya be matunim poje o udim se wo de obechirebo waje asase akantensu aye buku ena daddy lumban so tie no nyum bebre o ti se no ya aware as no ya conscious of death no ya conscious Sompa FM me bi obeko bia o se makramo sa na me de metio se bia ne ade ete no gba hu mi manti menka bi ma na makramo nti eno na me tietie the interviews bia o mo se na because na nechi ne spinal nti o mo wan me se ebe sambre ne eto no wan enyame nti no onim se obeko nti oye bibia na ode kraye ne adade a nti anope daily guidance so de no wasem e de aba yo na yemfa madwenche kakra mra na ya lines ne yemfa ntudwa 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 na mabem na yemia Jeremiah Simpson say what day birthday greetings Emma Mrs Gloria na Mante ansa wosu onyame enhraw nti orari Gloria na Mante ansa ene your birthday woni abema Jeremiah Simpson we show happy birthday na wasenya menyansa ene ne bambo e de amaw wade fa Facebook live Sompa 106.5 FM Accra KK Kaswa eno no so de aba American Town Kenke House hawaba waso wade happy blessed birthday Emma Amisco Spelele Kaswa or see what we show beautiful birthday happiness and success it where the Amisco Spelele maybe I will be ano and chia any edema comments pillar 2 at the our dear boss say happy birthday to our brother NPP Kaswa Boga Amisco Spelele and on so comments pillar 2 so at the abreno Masawud Kumasa Bantma or say NPP must focus on reflection regrouping and recapturing power in the shortest possible time. Was watch Honorable Sampain, National First Vice Hopeful, and no, Nana Kuyamu Boatin Ablekuma Central. Was a good morning, Akosua, a very special birthday. Medema brother Amisco Spelele, Amisco Spelele, one more Sunday, any Syria callers ni Omaji baby. Amisco Spelele inside Kaswa Republic. Once so happy birthday no and I dear mount. Mensa Saba no interesso. And I will say Mensa Saba no interesso. Member of MPP Media Patriots will say it is commendable that the President of Ghana Journalists Association has spoken out against the brutalities faced by journalists in Ghana. Will say regards to lawyer Justin Frimpong Kodia, Dr. Francis Adomako, and Kwadwo Bamba Kwadwo Bamba Senchia wonso de brand eno no it we there ya can't we there apam ya ma tie form 0260 196064 0260 196065 hello good morning hello me ba try from say I from Isaac Nikasa Fikaswa
Ayi abranche na sem na buka no. Ne wakokum obi no. Ewura no ne ho ntɔ no wɔ na brabo mu. Na ware sem ebeye din transfer no. Ebeye din ama no. Because obekai ni obekwa akodam no eni ne ewawu ni nyina. Nti ebe ha ne daachi. Nti on call psychology. Na ontunofo na one ne nkata na mpanimfo bi na omo ne nkata nyesa adaachi ebe ha no ewo na brabo medawase yenso ye dase edire wo kan se abai wano nso enya de nso befa ne ho adie obekai bem de ekun no 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 asan so akai na no kwai ayi dida na no kwai ayi dida ko je nipa kuma ye yize o ebini mutimi ya akukopiro ebo ja abra no ya na me won pa ya o koya won ka ja de na o koye no da ti bi ebe ba nkurobum no akoye obeya dewie na bonjam beti wani so na fe na o de ko cheche bonjam na aye endi ti ajeru won mu je bonjam mu aye endi ati me ani da woni me bi ba ye nya botre what ya je me ye ma ye tempa na ma fom ye be ti re control no ne nko for how any enjoy the emre enano pay Matthias pa because say the work nipa kum de enye easy say wo ne oba ho na oba ne se wagya o no akwakofo obi fofora na no wakwakoko nipa na wakwafa no no wo so abrabo asai eti sa adwene we ba wutirima we ya de sese wudi akire wonta we ya adwene sese wudi akire but oye young oye akoda because obi o secondary school there osa etem sa adwene ba ne tirim na odwen say okay ebi again no so openama but again na wo penu ntia nti ukokun obi na sese wabrabo asai no sa wono no nyame ya na dum no otimi recover we move on but wo kodem prison all the days of your life unkwa na nyina yeah enya adwene bia na ba wutiri mo ye di so adwene den se ya adwene ye wo hoyi ayi adwene bebrebam eti e ba ya wo ho na bibi ba tim se ko wiade na ko wiade wo be na control so control adwene ye sharp pro de no so wa ya ai wo be tete no na wo she ba bia wonye no kra ye be se mran ke no ma ba wa no mo so mpra kwa ma mo ntwempra bye bye mate medasipi ye nua bema hello me ba try from na free here Again, the government is from the organization. That's what you. Yo, so utum Sompa enkwai. I Sompa Sompa Kumasi na almost Sompa and that's what you. Mama Sompa enya so utum. And Sompa enya so utum mabo. Yeah, man, ko dey weekend. I'm very check say that time my mood ba me. I mean, say na baby o bi radin kan no. Say den dey be pekan. I'm not about them not to simply. I mean, I drink a share John Board with you, Radin Can, or in my house, Mr. Batampa. Minority leader, after your martin, Java. General Secretary Kudia, you could have part in your dana, Uncle Sama, instead of calling ye, I'm an election. You never the also and President Congo Temple was free and Tino Champion or Napala. What I say, once you not so bad pay. No bana pere that we no bana call them no dey next we na kwala enti no bi ho ma ye dwene ho ye nwene ni ye di wo ya kwala sa na fi wo de kwala ni kunkure go fo e bi se no bana no be ma fro nete e no ne gya na ba ho e na wo fa no na be ma ka bi asem here na ge wo no ho kwen wo ne okutu ko ntina de ikunu e di be bia ye nje na ya bi no obo mto pa mudu from Habla Bondo. Mate medasipi se onso de odie aba. Hello. Oh. Bema na me patche from se na free here. Is capital to yeah yo. Ene ye mo akwa ba yenti wadwenche na issue bebre na efa Ghana ho yenti wadwenche. I say, Susena, Susena, was station Abba, Amuti and Ka, and she said,
come on. And the following, the family did not come and ladies. Oh, the Chima, or Bobo, the name home. Now, any down. I didn't get to me to one. Now, I did a view of her. No, El Coso, what you will say. And yet, within the say, Adia, Aquara, and I say, a branch here, and I say, a Baba, so a Coco. It's a little and Mumuna. Initial who could share free phone. Phones are up by and a movie and no more being a teacher, and we are going to put them with the Pena. Yes, Sompa. And because he passed her, and agony. The treasure. That's Subano. Young man is here to Frocra and Bra. There were a media nationally, radio nationally, the platform with beer. Logana ha onu kwa ni poku ni nyama ye seli ka kini pasono ombetumi asu ade amaye udi nyama bi mu kwaso na suni asoa Mate medase pi wadwenchira wodi abana obi foforo emra. Hello Akosua beme na me pa chefro se na free never that original poem doing I'm got a free man. Yo, original, yanko. And there was your can't be a na all comfort and grana. A sorrow for na cannot a cookie for Muslim. I told the young Consardian and the crowd over for whom Chikas I can send it be a sebi. A binum crowd and bonnet power party chica. So we shall catch to another I made a some demerson. Now I just quite one or mark crowd market to an fan of her uncle. In the Australian penny for the Sahawan woman show me. Called me Nimdi Tiasa, Jane, or was that there wasn't come land to come to Saka Casena. Young show woman. Call me Nimdi until Mukras at the subs Umudu Duana, so me 100 there, but pen a demo cragrampa. Umudu no cragram, bonnet the Chisacano. The show and Kuradu, the Kotu Mogu. Dunum. Dunsion, you do nkora dunsia. Dunsia. Ya kotu mogo ba for said the way ni po kwa kwatena se wo ma ekoma o ma adidi ehwe se o ma bobo blaba be show ba tan bi so amatan bi ansunu mu na se npa wo bene na mo aban no wo mo hwehwe police for hwehwe no mo nche no se npa we no ga as many chika bi ko ya abrofo na si yesu a wo mu no wo mu re ka bo ni pakwan so wo ya do land spirit so ma mo chika bi ba ha de da ba ni ko timika se me da ba ni bi ka bi tem da na da ba no se da ba ni de ka ku mu ni pa me ya na mu da na me se enye nwanwa se enkola no driver ni hu se car no tofa ba bi okọ park ye ne ho na odi betwie enye nwanwa ho ba bi o ma park na se be ya adentina hu se car gina ho no wonto because se break kra na se ya wo seri hui no betimi akọ adentina ho na wo de eno na wo de koye break ni papa ni sem ni papa ni sem abano hye na se ni pa no ni yanche no meda masepa menso meda sipi metia apam so Matia beka chen yo era se aye Sompa 106.5 FM Accra. Hello Anti Akosua bemena wa de nyina wadanko orobo live from Cantamanto Market. Cantamanto Sompa ajibe bia me se Cantamanto ye beba ho eni doctor duro beba ho ye be show manimu kwan ai selection fine ye team 24 hours ye dase mi tie wa dwenkyere Anti Akosua mba cho wa no pay de mami che ni pa mi no me nkomanim abatampa akumsin Obauma organizer David Kankan board national chairman Abra Champon ono an MPP dineko Anti Akosua araba ko ni bi wo ha on ma nipa ewu enti no the people need to from start I think a tell so over Sompa FM araba for ayi bai ama ofun a na do kwai mi a twa batia your mambani kufo and so araba ni bi wa wo se kai isi ho na ye bi break up very kra oh yeah intelligent driver ka ba doje kra na de ko shuma Ankola 18 and 16 ashrom kwa mabum e ba kra di anga no problem dia aginawu na mabum no mawu kwa da che Anti Akosua no nyame adwuma mate me dase pa be mena obi foforo ba hello
Hello. Hello. Mami pacho froze na free. Mami pacho mo anu so kakra mami. Oh, Akosua mi name. Yo, mami, meet you. Mami, where the yante won kakra o. Aha. Oh, Miss Mida says, Wukumia, once we catch you ho, and tia driver for Akasi and Omonia. Hello. Yeah, hello. Good morning. Good morning. Me pacho froze and free here. Good evening, Mr. Cosby, Mr. Disco. Yo, Mr. Cosby, me pacho yeti o higher Sompa. Not in 1999. Well, we say abandoned 1999. Abandoned at the uncle the ready basse car say ya, young taxes be, young car say ya, in Pimpina near Chinchiho. Sadiana, I am say politics Bermunti engineer year two. Inti me pesanke, Sanyo man bekoso, I'm a car say within 2 minutes, 3 minutes to net ya Chinchiho. Fernando Gia, if you were said, you so said, then Asafu, Mayo, I save your church. What do you say? Any some case, actually, I'm Potamo. Any some case, no, so what was Sompa FM. Well, I'm buying yes, share, and yes, share. Drivers now on my dream, want to move near on my dream. Nanke yen revoke a minimum license. Oh, and Miss Omofa Quino cry. Mate, medase pa, ye begina udi so. Na ye de Ghana today, no, na ye de aba ewie. Eto Obaapa, eye breno so. Emsa no pay aba be bie omanfo ani. Ensem wo ekoso Ghana. Ghana fo nso so ache o madwene. Wasem etwato. Oh, yesi na wotwefu from obi anya hweye. Wedi die mo, enya sinyina te se de na ye ka no. Enya sinyina na srekyra wa akomamu ete. Nti wo no mo a wedi die mo ya hweye. We, medase apam Adama, the old my yes in our watch for yes, our Bosumi from. Yes, in our watch for me, Obaapa baby Odisi and Anna me for free. Was a yet the Sretro in an adult. And no Srequa, Kaihun say Fita Noa, Uhuno, Kokobi actually. And intina watch ye yes, me no. Catch it, Yame say, deliver me from evil. From evil. Deliver me. Na adie bi e be se wo no na meto abre wo ni na frim na ma busua me yire ne mema amen deliver me from evil apa me da se we apam ni Obaapa na yete wo mon kan kasa natural mineral water pepsodent and afa so hajia and na time heba me hya ne boy chidom me de Ghana today ye de brem ye sorry so yi na safo kantanka bema at the tip of sports no eba wo we ya na prophet Dr. Odro no no nso so alabaster what the first service no na what they atwaso no do na Apostle Franco say ono nso so the victory charismatic chapel na wo nso so ababa betwa so wo wie ye no a na afa systematic abebo ya dwumu ababa si premtobre premo no to ya pe na afa ye de premtobre kasebo e wo Sompa 106.5 FM ne de aba kasebo no wie ya na mobrasem ye obi asem ene ye nua ba ma bi baba besra yen abeka ne story a kire yen etitie bi na abegye mo afutuo mobrasem ye obi asem ye ya na Professor Kobla Abochi for God and country a social political show Ghana mpumtone ne nkanko no de aba wo wie ya 5:30 hot bite kasebo tiate se wo ba bia no mo de aba hot bite wie ya na third service Prophet Mango Day wie ya pe na sida 9 to 10 to 11 na evangelist Boatin one nso so ede hour of hope na ono nso so ediaba 11 p.m. to 1 a.m. last service na ono nso so fusolo ediaba nti koso tie Sompa
ya hyehyɛ nneɛma bebree ama wa wotie radio no a wobɛbɔ ma wobɛmme wadwene mu watenka mu abrabom deɛ hia wo biara no wobɛtumi de ayɛ adwuma kama. We are not just a radio station, we came to set the order. It is a wotie pɛ wotimi sɛ nye radio kɛkɛ radio a wotie a na wabrabɔ tumpɔn na wafrɛ no monyam akɔ no monyam yɛfrɛ me Akosua Goabo wobɛtumi afrɛ me Akosua Nhyira yɛbɛsan hyia yɛda mo nyinaa ase. Mama nka bibi kakra fa makoma mu hene ho nkyerɛ wo. Obbo me ne mabusua ho ban. Me de no hwɛ me busua. Ti awon to aso so awon to aso so. Hwɛ, mama nka kyerɛ wo. Me de mama sere daa ne da. Me de no kyerɛ papa. Ti etimi kɔ sabe bia ye obi wo ho. Aba, emeya hyase bio. Intimu ranom na mokanfo mo saa. Oh, Debbie, Pepsodent 200 grams for no one sem na ye ka yo. Eye kokoko. Pepsodent kokoko promo no nie. Eye Pepsodent kɛse dada no a. Na ye de 25 grams aka ho. Je wo de na ba wo busua ho ban. Na hye wo se wo de FDA aji gradient crash way atum. of Juma Diana to us if it's a of him, sir. I know a tree ever and I do what I had the Yanko Pons. Now, Chinamunina or here so I'll be on home by and I do what I know or my Muslim. Dear this a fata so team. Answer Akosua anything triple A man at a tree. Sounds sooner Obaapa na catchery and so can be on my Muslim and a pound of brown. Yes, I would do Muslim 8 hours so. Biduma for center and a pay or can who be or see a real peer to sonon. Fabrana swear na onto ase emfa ema stroke anan diabetes yare bia for ni chim o me duma for ba center na wani ama hwan na bi diamond for ya na fakọ na fabre ento so na onto ase man kan yo pokuase mayra sanso no wura mu santimanta mu so a yo abu akwa agogo na aban school no na yedi hwere mu 0244 774 774-282 kasa minua water yes na otwe programs out there ko nyina no ensuo na obiade 7 ahoho no na kasa minua water say Saturday candle night no ko so ensuo na manfo so na kasa minua water eni ntana pa me kan fo kasa minua water enso e di amount na na etan say ensuo no onum a esa eboa na say efi bi owo ni paduam no agi enso de apie so ensuo bo ho no onum na asa akofo ya foforo de abro me pa chom kasa minua water ente say ntana pa ba bi atime kan fi bia no ko na so ekwajo de ye kira kwa no na te se ye wo taifa ho na ye ho omom ko fan so de na Kasaroma Ventures me patch from 0206 469 430 0206 469 430 na omonto so na doso pu no na onso akwa kotu dan bia so etime kama secure sanitary pad yes bosume na nya so an sa so ya start for enti secure sanitary pad na oba omo bosume ya continue no enso etime secure e the amount na pay ko na so ko pay secure sanitary pad ne bi na bia so etime kama we na bo for no pay o ma so asen da gudi mu nsem no enso e de ba na tantam so yan start our chan tournament and also eguso ekoso anano memenda no na enso etimi start no se ayaman miensa na aja tom konso a omoso ehosi chan tournament na mpacho match se eba so no sei na sitia Morocco ehemienu ama Angola nso no entimi ante no achi no Madagascar anshebi eno achi Mauritania enso entimi anshebi Kenya eshabako ama DR Congo enso entimi ante nti we ya resource na se match sa eno so etimba so na otwe chan tournament no so eguso ekoso na match se beba so no
sei ene sise abo awia no mienu a Niger enso ane Guinea ena ebabo eno achiru Uganda no num pepepe omso Algeria enso ena wano pedum sem ema enati for ejuma den so are from one ewura mu o Ghana Football Association enso ase onu se omotwe krata ale koma FIFA se ene omontuntum na onu se executive council members na 20 kan se ESCO members no ne se omyam makoma nipa makoma etumienu kaye stade no na ka omofanko aduonu enan enso ohonom na no na FIFA hwe krata na o se da bi sanama na manya de obajatum ti FIFA abosasem enso atu agunamum se Ghana Football Association president ebetima ko 3 times na de ade FIFA enso etima ma hokwan enti extraordinary congress and 31st extraordinary congress and also ebeti abaso obusumemi ne de toso eduenu no emponfo bokwa akobobo nsa congress agituma Ghana Football Association president Pio Bebano ebeko 3 times enso nto real first secretary kraku ne second term no winter dia was akọ term no ba ko e account we se wan pay ban e mu sem ema unity for ojuma nso fa mame MTN FA Cup no na se road map a empanifo enso aye edam MTN FA Cup na mema na je na manager no nya empanifo enso e da ba botudu an pay ba bebie mu enso edam ya tie from Sompa 106.5 FM so e chame ba e de man so de na enso ebetim edam na empanifo chirema Nyankopon adma bosumitu ne da toso aduonu enan ekopum aduonu enso no na MTN FA Cup no Pelems no eno so ebetim astart run of 64 ebekoso bosumi no edu ba ko ne da toso aduonu enum kopim ne da toso aduonu enso na MTN FA Cup run of 32 no eno so ebekoso bonya bosumi ne da toso aduasa ekopim afefofra ebesimu 1st January 2026 eno so na run of 32 no ebetim akoso run of 16 ebekoso afefofra ebesimu ne da toso bosumi edikan and as a bosumi mienumum February 2026 eho na 6 to 9 for no eho na round 16 no enso ebetima akoso na quarter finals no akoso March 13th to March 16th 2026 semi finals April 17th to 20th 2026 no na no because that's the grand finale no enso akoso May 30th 2026 and we a road map and for that for MTN FA Cup and a pair with some United for ojuma so you mo bibia no go stars na yen ko didi enkomo kakran so go stars aswe na onu se omugu ahobo so omo ye ahead of new season and say next season and a CAF Champions League omujom kwaku jan Ghana na makwakubo no na omugu ahobo so omo ye kama ens o wankran ha sei na no and a chibo coach Frimpong Manso Mayanga and I jebusan say ahobo omugu so omo ye enso edisena coach Frimpong Manso omo pre-season no ahobo mayen so far ori offense Frimpong Manso ene didi mu komo kakra. President, I think say we're third week and I started about your low profile games and so far I think they are responding very well. Her condition, gym near the Babebo into games now. It tells us they are pushing. Oh yes, but then I start there mostly conditioning, so I about to the technical and then the tactical. So gradually, yes, too early to talk about say because do say and not say and do say, but then I think they almost respond well to the training. And to win some reference coach Frimpong Manso Mayanga head coach at my Bianu Go Stars and 7 no na only say enchai and na F no at two just say Nagupon at the Sun Production Limited omo and I may official TV rights and from Ghana Premier League next season. Na any we say coach Frimpong Manso say the bay coach is no so much no muso say. For me as a coach, no dear. Good for Ghana football. Not necessarily so because may benefited directly, but very good for football because teams in the financial and almost struggle. So we know our preparation you need the money now. Yes, leg in it will be a pre-season. So we here to move away from obese and then say they move about Accra. Imagine hotel so if you need to take this decision and then teams knowing your cash down this I think what teams no be into when some reference Frimpong Manso coach the man Bibianu Go Stars are two down per musem amina for team manager Edma Bibianu Go Stars ayo reference Mr. Ajimanbia na also TV right once and some nebuso open say who the team manager
na eya na mo struggle kakra du ba bia local room bonuses na win bonuses no na I say officially most watch clubs no most say start season eya na ni TV rights ka TV one ama ye betwa mu league throughout the season mo nya captain fan free mu na say officially efe no the TV rights sponsorship e dey aba na mo so mo tie no clubs no panifo mo so mo je ne san say yete ye na nija eden aba say na Ghana football na eden ko nanim ye beda GFA president staket ne om panyifo e kan ho nyina ye beda om nyina ase say dwumadi om de aba na ma obi ani eden age say ya na ye hwe ye gise mrepa kro be ko nanim a chen say yete ye ne de won say wo start bibi na na si bibi so a e ma nija ne eden e ko nanim enti do ma se said yo ma ye no mo nyema ne de enko so saa ye gise bibi anso aye kama oh say wo hwe a even bi bi ho kra boy a wo enya bibi ndi say bibi say yetimi aba na de start ya Emma League no o start no management ne bibia no nyoma betima akoso ayden ama mo kama a wototo nyoma enti said ye mla atwam na bibia anyeden enim no ebeboa bebre enti when some reference Mr. Ajmandua team manager edema bibia no Google Stars anano ne atwebe na didi sankomo yi no de musem ema no pere musem ma eti for ojumade no so na Enoch Morrison former player ma Sandu Kodo working 5 size so sina kind ma go ma here ono so bibia no Google Stars na e training na ebu say Enoch Morrison say wo de timi wo no ma e training na omo kwa Africa yi hu omo saying me wish you all the best because me normal training week we any last week ni me hu experience no any the way we see training no nti me need doubt class they are going to do well in Africa nti me wish you all the best. Enti when someone Enoch Morrison enso adotuja na no see a senior most player and mo reference and as reference Gordon Atram ono Atram defense ono ene dia Ghana legend and ebusan say Kumasi Asante Kotoko bibianu go Stars omna ko jan Ghana nem CAF Champions League CAF Confederations Cup na two teams say wo dia we legend uhom say Ghana so to yesa peda kan emienu e wo ho dada no omo team da maya na I believe Kotoko winning the FA Cup, it was very tough for them. So they really need a good preparation and then also some good players who can stand into this African Cup. Likewise, Bibiani as well. We played them. Atran Divisa played them in the, I think, the round 16 or quarter final. I saw their team very well. I believe that they all need to patch up so many things. But I believe two coaches, we are legends, great legends, and they are doing a very good job. So they know what is at stake as now. They know what they have to bring on board as coaches. Campaign towards this Africa and the management committee as well. Also, experience here, the Abua Ama Kotoko, any Bibiani Akomoni, because it's not that easy a tournament, Africa. They are very big. They need good players who are very disciplined and then also game tactics very well. And I believe that both coaches are equal to the task. Enti when sama oru offense Gordon Atram enso eretuja into agidi say two teams no obi head coach legend and Africa no so amabo bia into obi anim African terrain no oru offense Karim Zito kura den chei and oni dream safe nti ade anei no ogide say with two teams no am coach sa omwo no amabo ama Ghana strot esa peda ba become you know 100 no ibinya enso da ba Gordon Atram ne nsem no nti no yenya so na yenkwa amana ne fa amana ne nsem no emfa emra na secure sanitary pad anopo ken ho bi oba bosumi akonto be secure e da mo American fi secure sanitary pad na mo anopo kasa mi no water yes yesu papa ebo ni padua no enso e da wonu what me say yes wonu so anopo kwa jibi na bia so ntim ne kama kama dimo fa ba center oso ya den fabra na oni emfama wani ama hwan ene bi da man kan opoku asmaya fo ni chimu ni ntu yare no enso ase emfama yemfa amana ne nsem no ento aso na enso na djumadi aka so intimate aso na onum say ade na club friends no eno so eguso ekoso teams ni nyina obi agu ahombo aso head of season eno so ye ba bewura mu no enti pre-season awodo no anasa clubs no omuguso omo pre-season no eno so eguso ekoso na eno a ene na memra so matches awodo na enso etimaso na ebo eno ade no so emfama eti from Sompa 106.5 FM na no pen na onum say no matches e ba so say ene say Ajax Amsterdam etwo ese2 ama Monaco so no etimi se miunu enso ono manu achi no Leicester City ese2 ema Fiorentina enso entimat na emno Jordan Ayew enso anebo efense Fatao Sheku na enya asem kotwa kwa no boys miunu enso etimi jagwa na enya asem kotwa kwa mutimbo ma Leicester City win 2-0 ahead of and as against my friends Fiorentina enso ono na pere musem ema yetifo Napoli ese ba ko ema Brest
enso etim ebese no 2 enso no Porto ehye 1 ema Atletico de Madrid enso no entima ate eno akire Girona ehye Overwatching Wonders Camino am womo so etim ate kanu ba kwa na pere musem ema etifo ewodwuma no so Premier League Summer Series no eno so ewusu a ekoso na Manchester United eno a Osemionu Emma Everton also etimi Eshemionu also on na say Premier League summer season no eno team fans Manchester United no ena timaji e dey so na so eno achi Bournemouth also etwe wan shima West Ham so no etimi eba be shomo kaba kwa almost entimante and Manchester be baso say ena site Diogo FC FC Barcelona also be eba also on eno achi no Liverpool na Athletic Club so no ebo no na ena Sergio Bode no also etim abaso na eno Manchester and Everton na just nya sam kuto na boy fans Andre Onana ana yebusa anse na ese manju na preseason momo okwasai ono Onana chan preseason na enso etimi akọ kama enso ade mamo na ene ese busa anse last season moyo na my head and fans and form so na say afi motwa season players ahodo na motre kunas munya atima ababa na say next season moyo fans no jana na o expecting from no Andre Onana enso nsima okay. What's been the difference this preseason to maybe last season and the one before? I think the togetherness. We were together. We know how we saw for last season. It was tough for us, so we'll make sure this doesn't happen again. Now we know the way. We work hard. We enjoy training together. We have fun, and I think that is the key because we are together. And when we are together, it's going to be difficult. We're going to be hard to beat. When some reference Andre Onana and so and head coach reference Ruben Amorim on so Kasaka can busan say players are more sign on next season then among you fans no on my expecting and free honum. We need to be really consistent. We already knew that it's not we had 2 weeks. This will not change in 2 weeks, but we are better. Even in this game, we create chances, and that is really important. But of course, I think it's the perfect feeling to go back to Carrington. I think the momentum of the tour was perfect. So we had the weeks to work with a good environment, good feeling, and then we go back to Carrington. And we are near to start the season. We are going with the feeling that we need to do a lot of things. Enti no na te se ura fa se Ruben Amorim me say president there amuguso ma ya players hold on so it me respond kama nti e say dia kai say aka be na otwemienu na season so it must start into omko Carrington na te se wa hobo no omakoto aso ntanu asem ura fa se Ruben Amorim edutudwa na David Moyes as head coach at the Everton enra after we came against Man U no panino so di nkomo kakra. We have to make several additions and more. We know that, even for the numbers. And we might even have people in the squad who we'd like to maybe put them out loan or do other things with them. We're needing generally to add to the squad, and we need to get some of the main players in quickly. But I've been sort of saying it from near enough from the minute we finished against Newcastle United. I've been on the case that we have to get it done, and it's just felt. I generally feel we should be further down, but in the main it looks as if we're getting closer to things, and hopefully maybe a few things might come to fruition this week. Into small player offense David Moyes and so Arutudanti Everton last season eka tone bo na ko muko na opani chire ma say afi no ena ma besima afada ma Everton team na no pere musema atifo o jumaden so na fata usaku enu a na tese nya senkoto akwa boy no enso etimi diagro papa na ebusan say when Leicester City ahobana to say now free injury ba no say na or respond. Right now I'm feeling good. I got more minutes and still feel good and no pain in my knee, and I'm just now focusing on next weekend for the season, and just feeling better and better. And a great goal. Tell us about your goal. The goal was something I was like waiting for because I've been out for so long, and I'm so happy that I came back to King Power with a goal, and like my comeback is personal because I've been through a lot. So I just feel happy, and can't wait for next weekend. And the fans are here as well. The fans get to see you. What's it like playing in front of them? Yeah, I miss playing at King Power, and I miss the fans, and it feels good coming back again. And we'll go more aggressive and more
energetic more on the next weekend. It's when some Ghana na akora fan say Fata Osaku and so after self injury Urban and Nsema on so Eritudwa and so no ntanu na boy no nyasem gutoko no Jordan ayu na chese nyasem gutoko no mutimi dia we ma last time Erin Twizer against Fiorentina Honman of Pedro Sameti for Ojibane so na enu atore more space and Newcastle United game no Tottenham Erin by go to 0 na emusem na nyasem gutoko na no na boy fan say Son Heung-min and as a him so no need no utimbo na nimu na tie nyina na after the game na the boy did nkoma no tima after 10 years of Tottenham personal officer samai so na ni kiremu oba before na tete entity say Major League Soccer na crabs ahodo na enso di boy na chi a on pen etie sama song enso re tudwa. Before we start the press conference, I just want to share the information that I decide to leave this club in this summer, so respectfully, it's a club and it's helping me to my decision. So just wanna share this information before we start the press conference. So thank you. It was the most difficult decision I made in my football career. And to someone saw him in and so I to Jana Peramusam a manatee for which man in Swintiania and also Nayan with the Musam fence. Namia Muchan, that come piano, and Musam Edward Brain at from to Sompa 106.5 FM. Meduma for Bar Center, Ekan and on a pedal with the Musam Eba 0244 774 282 Freno. Now so far, I don't to us and from a Casaminawata and a pair on also Ekan being Sua Onuma, Elboamo Nipeduano, I can say no Bonnie Bia Nipeduano. And so the amount of Casamino and Tenopay Fre now so called Jodia 0206 0206 469 430 na Casamino and putting for and so annuals no so cotun doso pu na tona disca for good buton bian so itimina kama secure sanitary part and pay on also attaching that with them some about babos na continue e be secure edama secure sanitary part and I make am for edama yes sorry now first service and so etimaba abetua so triple A mine Obaapa Apam dada na bo voices ni na edema na Odehyieba Ransford and so dem call Facebook your friend Safo Kantan ka ye ko Mama nka bibi kakra fa makoma mu hne ho nkyerɛ wo obbo me ne mabusua ho ban me de no hwɛ mabusua ti awon to aso so kwa awon to aso so hwɛ mama nka kyerɛ wo me de mama sere daa ne da me de no kyerɛ papa de tiri kosa be bia ye obi wo ho aba emeya hyase bio intibu ranom na mokanfo mo saa no oh Debbie Pepsodent 200 grams for no ho asem na ye ka yo eye kokoko Pepsodent kokoko promo no nie eye Pepsodent kese dada no a na ye de 25 grams aka ho je wo de na ba wo busua ho ban na hye wo se wo de FDA aje dwadie nkratwo yi